Değerli katılımcılar, konumuz salon için hızlı dizayn, nail art, kalıcı oje ile. Uluslararası bir eğitmen gelecek şimdi huzurunuza. Uluslararası manikür, nail art ve tırnak uzatma şampiyonluklarının kazananı kendisi. Nail Pro Global Competence eğitmeni. Ekibi 2024'te Top Team Nail Pro Bulgaristan'da prestij ödülü kazandı. Alkışlarınız sevgili İren Kostova için geliyor. Kocaman bir alkışlayalım. Ladies first. You're welcome. Welcome. Please. Здравейте на всички. Аз съм Ирен Костова от България. Занимавам се с маникюр от 8 години, от 6 години преподавам. Международен тренер съм към международния шампионат Nail Pro Global Competitions. Водя базови обучения, надграждащи обучения, nail art, технически. Hepinize merhaba arkadaşlar. İsmim İren Kostova. Bulgaristan'dan geliyorum. 8 години маникюрист, 6 години преподавател. 8 yıldır tırnak uzmanıyım ve 6 yıldır öğretmenim. Тренер към Nail Pro Global Competitions. Това го повтори просто. Международен тренер към Nail Pro Global Competitions. Dünya şampiyonatıyım Nail Pro'da. Водя базови, надграждащи обучения, които са nail art и технически. Nail art kursları veriyorum. Okay. И тъй като днес цял ден творихте, гледахте красиви маникюри, красиви изграждания и омбре. Tüm gün çok güzel şeyler izlediniz. Ombreler, protez tırnaklar. Време е да сложим и черешката на тортата с малко дизайни. Ve şimdi günü noktalandırıyoruz biraz nail art'la. И първо да ви попитам, обичате ли да рисувате дизайни? Nail art yapmayı seviyor musunuz? Какви дизайни харесвате? По-бързи или по-сложни? Daha zor nail art'lar mı yapmayı seviyorsunuz yoksa daha kolay mı, daha çabuk? Кои обичате по-сложни дизайни? Вдигнете ръка. Zor dizayn sevenler hangileriniz? Много се радвам. Аз също много обичам да правя по-сложни дизайни. O da çok seviyormuş daha zor nail art'lar yapmayı. Едни от първите ми места по международните шампионати са точно с рисуване. Dünya şampiyonatlarda ilk yerde kalmış. Tam da bu yüzden zor nail art'lar yaptığı için. Но днес ще ви покажа как може да правите бързи и ефектни дизайни, които да впечатляват клиентите. Ve şimdi hızlı ve çok güzel değişik nail art'lar gösterecek size. Ще ви покажа няколко техники, които са супер елементарни, но крайният ефект е много добър и може да заместите с тях други техники. Çok kolay nail art'lar gösterecek size ve aynı zamanda çok değişik ve güzel duran. Изключително много се радвам, че в залата има толкова фенове на рисуването. По принцип е малко по-специфично. Burada bu kadar insan görmekten mutluluk duyuyor. И ще се радвам накрая да споделите. Впечатление от това, което сега ще ви покажа. Също ще ви покажа и някои мои предишни неща, които съм правила. Ve en sonunda memnun kaldınız mı kalmadınız mı ona belirtirseniz çok sevinir. Ще започнем с цветовете, които съм подбрала за фонове. Şimdi hazırladığı renklerle başlıyoruz. Като цяло, аз основно рисувам с гел лакове, по-рядко с гелови бои. Kalıcı ojelerle daha ağırlıklı resim yapıyormuş nail art. И поради тази причина за мен е изключително важно гел лаковете, с които работя, да са много силно пигментирани. Ve bu yüzden ojenin
yoğun olması, renginin yoğun olması onun için çok önemliymiş. Заради това съм се спряла на марката X-Beauty, Bu yüzden Higgs Beauty'yi seçmiş çünkü Защото bu сега ще renkler ви- çok uygun. защото сега ще видите, че с тези лакове, освен че можем да лакираме, можем и да рисуваме. Не е необходимо чак толкова много да ползваме гелови бои. Ve şimdi bu renklerle resim yapıldığında göreceksiniz. Преди малко моята колежка Сирма ви показа едно перфектно омбре, сега аз ще ви покажа едно не толкова перфектно омбре, което ще декорираме отгоре и ще стане отново перфектно. Biraz önce Sirma size mükemmel bir ombre gösterdi ve şimdi o da bir ombre gösterecek ama daha kolay ve o kadar mükemmel değil onun dediği gibi. Започваме с един лилав нюанс, който ще си нанесем в горната част на мостричката. Şimdi mor bir ojemizle yukarıdan sürüyor gördüğünüz gibi. А в долната част на мостричката ще си нанесем ето този страхотен розов цвят, Ve alt който tarafına предполагам, че pembe rengi клиентите ще sürüyoruz. обожават. Тъй като по този начин, като работите с цапа четката, е хубаво от време на време да се досещате и да я почиствате. Bu şekilde çalışırken fırçanız diğer renkle karıştığı için onu temizlemeniz iyi olur. Минаваме с няколко движения с розовата четка върху лилавото, за да направим ето такава лека преливчица. Birkaç kere üstteki rengin üstünden geçiyoruz daha iyi ombre olması için. И фиксираме в лампата за максимум 30 на секунди. Ve 30 saniye kurutuyoruz. Хубаво е да си познавате материалите, с които работите, за да може да работите спокойно. Çalıştığınız renkleri bilmeniz çok iyi sizin rahatlığınız açısından. Така, Ne повтаряме yaptığını процедурата, bildiğiniz için. Şimdi aynı işlemi yeniden yapıyoruz. за да си уплътним цветовете. Renklerin daha iyi karışması için. Нанасяме лилавичко в горната част, розово в долната част. Mor rengi yine yukarı sürüyoruz. Pembe rengi alta. Ако забележите, че ми треперят ръцете, Ellerinin titrediğini fark ederseniz това е защото наистина искам да ви покажа страхотни дизайни и да заобичате Nail Art още повече. bu size çok güzel şeyler göstermek istediği için ve nail art'ı daha çok sevebilmeniz için. Така, следващата стъпка. Вкарваме отново в лампата за около 30 на секунди да фиксираме Yine 30 saniye kurutuyoruz. и си подготвяме другите неща, които ще използваме. Ve diğer malzemelerimizi hazırlıyoruz. Следващите неща, които са ни необходими, освен матов топ, са гланцов топ и бяла гелова боичка. Mat top kat, Гланцов топ и бяла гелова боичка. beyaz jel boya Да, топ. ve top kat, Diamond normal top kat, diamond. За гелови боички отново съм подбрала черна и бяла гелова боичка на X-Beauty. Kara ve beyaz jel boya X Beauty'den kullanıyoruz. Като сега преди това ще направим една лека магия. Вземаме малко от бялата боичка и поставяме в топа, за да се създадем леко витражен бял цвят. Şimdi beyaz boyadan biraz alıyoruz ve top katla karıştırıyoruz daha yoğun olmaması için. Вземаме матовия топ, нанасяме по цялата мостричка. Mat topu tüm tırnağa sürüyoruz. Нанасяме си го старателно. Güzelce yavaş yavaş sürüyoruz. Взимаме Dikkatlice. малко от разредената бяла боичка Top katla karıştırdığımız beyaz boyadan biraz alıyoruz. и в неполимеризирания топ Ve поставяме капчици. Малко. ıslak topun üstüne küçük damlalar yerleştiriyoruz. Оформяте си нещо като полукръгчета
hafif yuvarlaklar yapıyorsunuz. Не се старайте да са еднакви като размери. Boyut olarak aynı olmalarına gerek yok. Не се старайте да правите симетрия. Aynı açıda olmamaları önemli И değil. ето на това положение фиксирате отново в лампата за 30 секунди. Ve yine 30 saniye kurutuyoruz. Изчакваме го. През това време си уплътняваме леко бялата гелова буичка, която разредихме. Bu sırada top katla karıştırdığımız beyaz boya biraz daha beyaz oje katıyoruz. Не знам дали забелязахте, но когато поставим така по този начин на мокро в матовия топ, се получават едни много приятни ефекти. Mat topun üstüne ıslak beyaz oje sürünce daha güzel efekt oluyor. Така. Би трябвало вече да е готово. Нанасяме си втори слой от матовия топ. Şimdi yine mat top koyuyoruz. И отново, както е мокро, Ve yine top katla hazırladığımız beyaz boyadan отново си поставяме капчици. yine yuvarlaklar koyuyoruz. Като леко застъпваме и долните капчици. Bu sefere diğer yuvarlakların arasına koyuyoruz. По този начин ще имитираме триизмерност. Bu şekilde 3D gibi görünecek. Или така нареченият аквариумен ефект. Ya da akvaryum efekti olacak. Добавяме си в по-външната част едни малки точици. Beğendiğimiz gibi yapabiliriz. İstediğiniz yerlere koyabilirsiniz. Стараем се да е що коди кръгличко. И отново вкараме в лампата да фиксираме 30 или 60 секунди, колкото искате. Ако не сте сигурни, тъй като може да ви стане малко по-плътно, фиксирайте 60 секунди. Ve 30 veya 60 saniye kurutabilirsiniz ama 60 saniye kurutmak daha iyi olur emin olmanız için top katın Аз през kuruduğunda. това време си подготвям следващият продукт, който ще използвам, а именно черната гелова буичка. Bu arada o diğer renklerini hazırlıyor ve kara jel boyayı kullanacak. И другата четка, която ще използвам, Ve şimdi diğer fırça супер финна, супер тънка четка, 10 нули синтетика на çok X-Beauty. ince. 10 çizi 0 yine X-Beauty'den. Специално съм избрала тази четка отново заради нейните качества, че прави супер тънки линии като косъм. Bu fırçayı çok ince çiziler yaptığı için çok beğeniyor ve bu yüzden onu kullanıyor. Оглеждаме си нашето бъдещо глухарче. Цвете. Просто бяло, Şimdi пухкаво цвете. yaptığımız çiçeğe güzelce bakıyoruz. В момента може да го оставите така, да не го покривате отново с топ, но ако искате да ви е цялото матовичко, може да си го покриете с матов топ. Böyle de bırakabilirsiniz çünkü karışık oldu, hem mat hem parlak, ama mat olmasını isterseniz yine ince bir kat mat topla geçebilirsiniz. Може да не го покривате, защото дори там, където е бялото, вътре в консистенцията има топ, а бялото, което сме използвали, е гелова боя. Kapatmayabilirsiniz çünkü içinde beyaz jel boya yine top katla karıştırılmış olduğu için hiçbir sorun olmaz. Изкарваме си от черната гелова буичка. Şimdi kara jel boyadan Сега ще си alıyoruz. направим първо централната част на нашето цветенце. Şimdi ortasına çizeceğiz.